Kumzalo inavi, Ayeghiqha Chiribidi Asuzani Zala, Katani Kini Namukupungu, Ayeghiqha Society Te Akoto Kamipisani. Ayeghiqha Chirkta Drakani Zalolono, Z New Society Te no Picuno, United States of America Raku Wushimiakono, Tupulani Zalalo, Yemen Raku Ahu, Sada Province Mo, Al Salem District, Hodeida Province, Ena, Al Munira District, Ena, Al Bayado Province, Ena, Al Somaya District Law, Vocational Institute, Hipako Kamsalo, Bombesubese Ipi. Ikimu Tilena Timi Kiji, Tiveno, Kiji Zavekilam, Tumshishi, Pitsenpe Ipi. Eno Tie Xinhua News Agency Sasaki Tengo, Hotiran Al Misara TV Sasaki Teno Pe Ipi. Itagi Asaki Teno Picuno, United States of America Rakuno, or Viku Lusaki, Chirupungu, Tupulani Salolono, Houti Valumia Okams, Pitikaviniano, Yemen Rakulo. Operation Hutukiwe Itolomo, Akumtoshi, Operation Shape Ipi. Itagi Xinhua News Agency Sasaki Teno Picuno. Anigini Salolono, United States of America Raku, Wushimiakono, Yemen Raku, Hodeida Pugi Pivilo, Red Sea Zuri, Port Sukakungo Alom, Bombesu Vesikulo, Timi Izaveko Kamige, Vimla Vai Ipi. Eno Itihi Tim Tiveke Koye, Agikila, Chiribidisha Vai Ipi. Eno Timi Chiripungu Izave Ipi. Eno United States of America Raku Wushimiakono, Anigini Salatipolo, Pano Raku Wushikio, Beitono, Yemen Raku, Amin Mubil Sala Bom Kami Vesuvetsikulo, Aki Tomo Shipsa Kavai Ipi. Eno Tie Z News Sasaki Tena, Akalo Pikla Vai Ipi. Ayeghiqha Chirkta Drakani Salolono, Hindustan Times Sasaki Teno Picuno. Ayeghiqha Chirkta Drakani Salolo, Itagi Myanmar Raku, Mektila Pugi Pivila. Winmun Township Ipiku area la 5.5 magnitude lono, Ayeghiqha Ve Ipi. Ikimu Tilena Timi Kiji Ayeghiqha Veno, Timi Kiji Izavekila, Kumu Pitsenpe Ipi. Itagi Asaki Teno Picuno, Oveku Lusaki Mukutache, Muchulani Salologi, Myanmar Raku, Kamila, 7.7 magnitude lono, Ayeghiqha Logi, Timi Katanik 2, Akes Onal Hobidi Toku Ayeghiqha Ve Ipi. Eno Tie, Agents Friends Presi Sasaki Teno Pe Ipi. Itagi Asaki Teno Picuno, Ayeghiqha Chirkta Drakani Sala Inakela, Myanmar Rakula, Ayeghiqha Tipoye, Mektila Pugi Pivila, Winmin Township Lo Ipi. Eno Ayeghiqha Viku Tipongo, Mandale Pugi Kamadoye, kilometer Hotokutsini Kolo Ipi. Eno Ayeghiqha Tipoye, Ayeghiqha kilometer Mukulono Ipegique Ipi. Itagi Asaki Teno Picuno, Myanmar Rakula, Civil War Wushiga Uno, Timi million two show no, Panonki Alu Kveno, Panong Husu Shopen Kiuno, Taula Boka Vekulo, Itagi Myanmar Rakulo, or Viku Lusaki no, Hippo Ayeghiqha Ayeghiqha Ve Ipi. Tigamuno, Myanmar Rakulo Timi Tomono, Igona Avexa Sholvai Ipi. Lusaki Chirkta Drakani Salolo, Track.in Sasaki Teno Picuno, China Rakula Akipiki Kumsalo, Kipimi Ono, Yekala Lakilono, Chik Nutolo AI Artificial Intelligence Subject, Lunipi Akapusivai Ipi. Eno AI Artificial Intelligence Subject Tipoye, Atsalala Ayeghiqha Tache Dolo, Itimi Hoshkanku Akapusivai Ipi. Eno AI Subject Tipoye, Amtaki Laki Asazani Salalono, Hutunishani Ipi. China Rakuna Panagaku Kipimi Opelo, AI Artificial Intelligence Kishi Pei Tamasakelo, Okipe Lupeni Shaku Tipo Kikie, Ayeghiqha Agaku Kumsuna, Atago Shinipi Akabushiki Ipi. Eno Tie Robot Kishi Pei Tamasakela, Okipe, Zinku Akabushani Ipi. Eno China Rakuna AI Artificial Intelligence Education Hippoye, Subject Kumsuna Akotolaki Kipi Kumsuvai Ipi. Itagi Track.in Sasaki Teno, Drakani Salolono Picuno, China Raku AI Artificial Intelligence Industry Mukono, Pona China Raku Artificial Intelligence Model Kamige, Totimi Jukibi Hotoi Mlapelvai Ipi. Ena Klolau Raku Ono, Artificial Intelligence Model Mlapel Chekongno, Akivu Shipenipi, Igona Pukapzacheni Ipi. Ena Panona Klolau Raku Kovo, AI Artificial Intelligence Ongno, Amekumlalono Jani Ipi. Ena order Shikekolo, home delivery Shicheni Ipi. Ena Akila Zubucheni Ipi.
Manipur State lo Nagami Amkolaki Foothill Naga Joint Action Committee EPQ mpono tupulani tsololo Manipur State la Kuki zo mi ko warning sikiuno ningo Manipur Nagami ko ye Manipur State la Meitei mi ko Kuki zo mi ko na agusha kyu hipolo amko hikma do la laki mo sapuche moi ipi eno agushila kuma kupuche moi eno sapuche moi ipi ikimo oviki pine do la leilon EPQ pulon New Nagami Kolo Ayeghiqha na Lubets Niana Kuki zo volunteers kami uniform kumono alkango asta pesese Ayeghiqha tipo ye RGP kumo vai ipi eno tie Kuki zo mi kono ningo Nagami kumse taiga kyu laki shivai ipi itaki Manipur Naga pa kono pikiuno kagi lana ni pasana kono nongo Kuki zo mi ko kimeche ni eno nong pelo ningo Nagami ko yegela gna ke pu age nong Kuki zo mi ko sucheni ipi Ikimo nong na aigim pe mi kucho toi ningo Nagami ko yege angkalana Luvets Niana agpo shi chekyu hipo ye RGP kumo vai ipi eno ishim no alawie ningo Manipur Nagami ko no nongo Kuki zo mi ko kipimi kismonia ke ipi panong na Kuki zo mi ko so panong lo kemo ke lo no warning point ku say ipi point atugo ye nongo Kuki zo mi ko no ishim no alawie Southern Nagalim yegela akapuna kumotsu kelo ipi point akiniu nongo Kuki zo volunteers mkono Southern Nagalim yegela hula hila ukelo ena akapu kumo shikelo ipi ena point akutuno ningo yege su shokepu kukani ena nongo Kuki zo mi kono itilo sala no nongo Kuki zo mi kono point ku hipako pape mo kepu shaye ningo Manipur Nagami kono nonglo akapuna kiji shikepu shinaki ipi Imphal Times EPQ News Sutsa Kithe Manipur State Power Company Limited mpono corruption shichekyu Sutsa akhalau piklhave kyu gongno Manipur State Power Company Limited MSPL kolo director sha kyu no Imphal Times News editor ngo pagolam la cheke ko show igona pamlo kemo ke no court la complaint shewai ipi pana pikyu no Imphal Times News kamla mi kono ningo Manipur State Power Company Limited mko juaje shipsawai ipi ena Imphal Times News kumla mi kono fine wuka krol akhe sumasai ipi court la kaku yesuvai ipi ikimo Imphal Times News editor no ovekyu lusakhi mukutoko topolani chalolo pikeuno Manipur State Power Company Limited la managing director na agkhwayek molono tukhono pagolam la chekyu staff mi kolo no ruguka tukhona luvekyu ye ithulvai ena phulvai ipi itaki Imphal Times News kumla mi kono pikeuno ningo na corruption case tipo sa piklhave kyu tipo ye kuchoke eno tipo ye shikhe ke pu kumo kahai ipi gekokhe chukth takani chalolono NDTV World News sa kiteno pikeuno India ga khu combator pugelo Christian ko lakhilo ajkipi mi passer shichekyu John Jaharach na ovekyu khatani nam ku dimpe moza khilo party ko lakhi ikhilukyulo itimi totimi kini shiptha vekyu gongno India ga khu Protection of Children from Sexual Offences Act POSCO ye zakikolono tupulani sala avelo pakgalvai ipi kugo Coimbatore phuge police ni kono asa tipo chulvekeno panungno passer Jabaraj pela popemon ki gongno police team kumslo azat savai ipi asa kiteno pikeuno passer John Jabaraj ye apnum pe shigits ni shani ipi eno paye Tamil Nadu State Coimbatore phuge King's Generation Church kukuholo pastor shani ipi etake asa kiteno pikeuno paye the Central All Women Police Station Coimbatore ipikium ono pak galveno custody la pakha thawai ipi etake NDTV World News sa kiteno pikeuno hovekiu khiloge Punjab State la ajkipi mi pastor lakhi Bajinder Singh no katani kini na chirita chempelo toti mi lakhi shiptha vekiu gongno aghu thakula aghu kila khathan ki gongno pak galvai ipi Russia ga khu gushimi kono takhani sala inakhela sumi phugelo Ukraine mi khamino pam Sunday ko ikhilunya no uche kelono bombesu vesekiulo timi mkulakhi aghu kahawai ipi eno timi hota chebidi izawai ipi eno timi izave ke kotolo timsini ye itimi ho ipi Ukraine ga khu sumi phugemo Russia ga khu guthu kamaye kilometer hobidi tache khalo ipi ishu sagite hepado nongkam chishkimti